Ardom nilibini seven along arnikang samabirta thanbang sami bismaiti sopi non-birta thebi pen arjitha. Duarbagari daithor pias along FHLC Central Committee Pen Awareness Program kabidopon. Non-birtang ton pen arjitha. Non-kibang GMLA puthak kusonsi FHLC atum kachapahay pundu thekjima labangso puthak Duarbagari arada pan GS sarkari rong pharpena jok BD sore pikan. Labangso mai kachapahem pu pon lage mai pu Mendor Singh inti Duarbagari lapen aluhiaman pen kachitong dunatum IS Ritar Jayakathar FHLC Central Committee President Kursing Timung Organizing Secretary FHLC Sarkari Rongphar GS Central Committee FHLC Angtong Ingti FHLC Spokesperson Sangpi Rita Kramsapi Women President Central Committee FHLC Sangpi Rasika Milikpi VP Central Committee FHLC Lapen Secretary of Law FHLC Sir Samson Teron Bukajan Alang Lita Labang So Mailong Chitongdun Lapuson si penangan FHLC ke klema songja po lapen asongja piatum chitong pen labang so amai RDP dun si mesen pen labang so amai pini pachun pon. News text report B News 7 lapen bertang ton pen lang ponik tha. Rata tu la kacini ko an ma kacini atum latum an ke FHLC fansi na pidun atlo. Topi bode FHLC bana pidun kontrak longi papan ma kali. Hemsu longi papan ma kali. Ration card longya phanma kali, job card longya phanma lata kali, Orunodaya phanma kali. Rat atu ekhe Karbi, Kuki, Naga, Rengma, Boro, Adivasi, Dimasa, Garo, Khasi, la Kadowe Ohomia, la Khilonja Ohomia, la ben Adivasi atum anjok nang jip kacimisi. Ilitum FHLC apan vote nang ipidun lapet nang pidun bombo la tuge ilitum hai hetik la si election ke jedang ka ilitum FHLC ke ning jibinang po autonomous state long letik ilitum chesang bombo election da jedang bombo lapet election hai tek inglong rat Khilonja Ohomia Adivasi atum an apan in all respects mane in all respects English alambet in all respects mane ason tinta in not amunit ki jok ni munit ateng gitu thegi mesen pen in tangrak pen gitu thegi lapan ason tinta claim PF unetik ke FHLC ke do bombo election da che dan bombo che song bombo election ke haira ki jut kalilang election ke hai pen ki jut kalilang kam bang saya bang claim unang yelak Lansi FHLC atum sang longji non karbi atum 90% harong bong pen troksir ke a family ke a don ke a head in hand ke vit la pen cek alpong sai sela la ke non nang litum kalium nang litum chatel non ni litum dak puge do tum antal puge do tum antal dak dai salam ge do tum antal karbi atum ge thoya district lang no te ing han ki vit aher pelang aher puge edon da teknong le ada ke avelo meghalaya le tam sida chuma tum ta edon da son ge avelo Mizoram da edon da son ge avelo Nagaland don ke sona belo sete karpia tum ke bang par don parong bompen don troksir ket ke non anta inghan ke bit ahem si donang bomla neli tum hemar don lut si teklong lo lut piglo neli rong damlo de ahem lut chok thol lang damlo ha pa khoran da lut chok si kilo neli paithana ke do dimang da lut dam ti kilo neli ke lang Athema chini ne dete ne ligo pulo ke claim pipo non halada I henda chambo ni akyo la I chambo along si oso Marta me ke jangna la son doping la pen up
paghora lo hanan gitu na thai nang litu la ben hemar lo sang chiki bisita be hogala teglong piglong nilitu non anda la pulang nilitu la porsi election ke haile ki jut kalilang BJP Congress ke election ke haile te ke tang lo pu la si alang litum claim ke non anda dak de korda ing hanahem dolang ke di halamata yo ing hanahem ke di kapate rakalilo nilitum dala puluti nilitum episya litar dala pulu sita bang adet ke es dom da son ke avelo la porsi nilitum EPSLC ke election ke fight jot le nilitum ningarong ke PG kali nilitum ningarong si PG karbi ke doan adon tin na bang putin na pat la ben ke inglorat adon tin na bang putin na pat kilonja o homia ke doan na bang putin na pat adivasi adon tin na bang putin na pat dinga het si mena het pachi kim osomar lo papor het papito idun la lang ki jun a hema lo pipe lang ke long la pen medical doai doctor a hema dung papito ko la an un etik ke nilitum EPHLC ke sang selu non ason ka breakdown kona ilitum non hetsi sorkari gaung bura lapen gaung bura bolam di la solam apanda nili tang lo lapen nili tok la tok lo ke tok tang da do sorkari gaung bura bang si jasemet ke thi pulen nili pudam de sorkari gaung bura ke bihek pun nili pudam de ben rong asar ta tepik lo puran len nili ke pudam ji kali seta kopilo rong asar mane nangli rong gachokim abang lo bodi nangli kali seta nangli pusara tum rong gachokim bang lo gedi la nangli rong gachokim adim ke apang ke hang dawi gedi abide ahutsi habid ajosi hala tumat lo ne arong nangli tum ke dudun papna hala bang so arong rong asal apan hukum hangsi ni halabang so area ke rong chokim po pugedi la penang itu rong chokim lu rong asal tum on rong chokim lu nang litum arong chokim ke dette sorkari gamburan nat lu itu po sorkari gamburan ta do dekhe deji abideji arong ninge aveli ko pulo la porsi ini tum karbiatum inglong arat karbiatum chakchelo inglong arat atum ange nagata me khasida me garota me la rong asar atum hello kang tang ne aman ke don ne la penke akam ar puta kang tui ne la tum hello nasi rong asar abang mesen lo te arong ta mesen la pen pitan ji arong ta ajahak arong asar tum ke chini ne lata amit nangsi apange nonglin hambar ake tepi university donam dia pojo amat la ata ni long lelo pukemat apo mekaya tom han sadake ki pinangi long ledo long lege mekaya tom han pipede ne rong e plan teke bumat hadam de la masi ajah tom pu rong asar to dan ni rong nang dudun teke de damla Puma pupe itu mah rong asar tu ajah tu pudi nang dudun hekhe de damno nang ke pi dudun lagi politiker kali bukan amit hang si kace pacu be je plan der lagi politiker boleh nang election purve nang ni bukan li politiker mohada Aristotle pulo itu mah bang putin da politik sai selo inut nata political kali ke pirte ke avilu usah ada kitab long itu laso kitab na lo porhe college along university along si porhe lo la porsi
Rong asar politikel ne tu ke pura kacik puge terak nang nelo peri nang nelo. Arona ting bensi kacik punang pola ke. Gian lo lagi. Politikel lo ne tu. Politikel pura parti tu nang ibu tak kali. Lata. Seta rong asar tu ke abinong ke politikel ateng rito abang lo la tu abang ke. Ladak pensi ateng gri pensi a politikel ke tege mandu. Na posi rong asara tu magela ke politikel. Non itu rong asara tu cepang tang tidak along. BJP tu cepang tang. BJP ko napil lo man akitab nalo ni doha kadir lo siduk. Kalian lah lapenyo. Nang litum nili laso kita pun nang pijat behelang na at least kanggura teman ke. Dah ko pila ipu. Dah pulo bamun ang hu pensi bambun jeplang lo. Bamun acip Brahmin acip ang hu pensi bamun atum akhir bangun akhir ceplang. Ksatrio tu la adun tu bang ksatrio pula. La tu bang ke apang dan si ceplang. Boysho tu bang la business ke claim tu akhir tu bang la tadi itu karbi tu business claim tu lo te boysho kali lo la ke akhir lam pina. La si boysho tu ke bangun apok dan si ceplang. Anke kumar tu no Ksatria jadi koi Shudra tu lagi kang dei ne tu no kang dei ne tu pulut de ini tu karbi tu handa hadak sinang bidung kok lo tribal tu hananta latung ke bambu nakeng pak dan sinang con jadi bambu nakeng pak dan sinang con lasi BJP tu non de claim alang itu claim kiri jogji Akhirnya alang itu BJP atau mahke, BJP atau mahke, RSS atau si order ke PTT, non koson si order ke piluma, la anda dulu, non karbiang non se plan bom lo, ini tu unconscious, make plan prediksi ini tu cini ni dia asal je plan bom lo. Bangun itu aking pak pensi itu malo pensi pun. Ajar itu pulau kali warni sihat Orissa ben itu dah profesor banglo. Nili pulau itu tribal tu manda aking pak pensi naik con mesti nak tunjuk puge pulau. Amat pupe tu alang lepu. Sidul kas tu manda kita pujuk ke pujuk deh nak pun. Saya kali lah tak apa kitab tu tulis lagi lah. Ladang akitab apa bertulis akitab ador lagi ke sodoi doi dengan ikan litum lang kami jenam lok kami ador nasusi sikap pok ya loson coba deh Bhagavad Gita dak pulau chapter 3 lapen anding so kriket hom long pulau bir tiga munit Indeng hivet, gitu. Indeng hivet. Indeng isi ke bangun lo, indeng isi ke ksatria lo, indeng isi ke boysho lo, indeng isi ke shudra lo. Dak tribal putok tribe putok Tamane tribe ke hala shudra lo si dulu, hala tu bertengge. Lagi Krishna si ibu. Ante itu handa. Hala kelas kang dei ngelong si dikok le tompan. La si non BJP sarkar tu council benta. Ko pia pasi appointment tribal tompan pipede. Master ko pia pasi pinjong sede. Ko pulo aking pakarung ni do bangle lubitan deko. Alam thega la hello. Nangge ting pakarung si do nai. Ke than je bangali nangge. Lasi appointment tak pipe appointment tak
Abinong ke council long si jata ke claim nangi grade 4 an ke grade 4 ben grade 3 an ke council long si appointment pinanji grade 2 ben grade 1 ke la ke Assam government si claim po la ke grade 2 bang ke la ke state government si claim po grade 1 bang ke la ke APSC ben si claim po Assam Public Service Commission pen arona tenge non ke itung siksikyo lang pulo nang tumsi jata claim nilo pulo claim mo nang tumsi pulo aman non ke pion sugidar LD assistant master kang vai anta hago hati si ke claim hadapan sinangat toy kopi polo lagi claim ke karbi tribal atuman Kilonjia Ohomia lapen ke adivasi atuman ke bamuna ke impak pansin ke conchot ke latung ke kam si claim chot ni ke ter akam ka seur akam bang hi ke war ka sapa ka to lai hu akam si claim chot ni ala tung ipu la potsi ili tompan sakorinang pipe lapen itu mapan nak piduk akam si claim non ilitum ake hai Richard dok bi panar juten ni ke claim ke puji ni ke claim ke puja ho claim ke alang li betang ke sita alang li BJP rong si dolo ke di amne ke hoi don bang lo ke di alang li la hello ani ar lo pen ke APSC sinang itu ngang tungau hai delu ni ta cini ati ma apusar ta alang li APSC Joy Singh Tokbi ake hai Kalimala alangli APHLC alida lapen alangli po lapen apuno besar tum anta APHLC mune taise Nelson Tokbi luna lumpi lapen ke Wilson Tokbi lapen kuman man lo dia Tokbi do tulang hala tum anta APHLC saisel nini tum hasilong APHLC rally meeting dun rapet kilo alang letung pen lasine licini Richard Tokbi tanya lo pengen ang dun intung pilo APHLC lo sita alang lipan kokhet alang lipan RSS tum kokhet atik sete alang lita Bharat Mata ki joy bahang dun dek lo bon hang weg lo alang litu Bharat ke pilo mata ke pino hang dunia ko cingina lah kau be hang unta beri kulo di Bharat ke isi attract lagi karbi poson attract lagi Bharat attract lagi hanya Bharat ke lagi ram akorti lo ai ika claim Bharat attract man lo alang itu lapen hala bangsa Bharat atrai aman amen pensi India adang sita adek amen da irdedlen Josi ini tum karbiya tum chan pik hangjang ronda cedan pik hangjang tua sonte India adang sita karbiya long pusi pudet dia porlo sita itu mungdongnya lo hala bangke Banagaland pudet dia porlo Garo Hills pudet dia porlo Seta itum unden dedeksi hala Bharat tribe atum hala tum adhormo pen japen barlo aman itum han pilulo hala to adhormo tenge itum ke alum itum aking pagarum situ seta la bang itum hanan than hedet lo ama itum lut lut karet lo non lasi ilitum BJP lo, bang Kongres lo tak kedundan itu parti si kedun ke, puji mana parti, ya, parti le politik le ko, puji. Kasi hai dari puji, matahari ni untuk mahola lagi. Abot kami hitung sini, ada ningkan ini ke thom election park suri ini yang tak parti nabi, dua bahu lima ke. Setan non apa election marke, agak tak, ni Kongres dan BJP celang, betul, BJP sebenarnya jauh itu ni. Lahan si elong tu masih luar baru ni kan? Di sini ada BJP leader, komandan Kongres leader, komandan tumsi itu ni PHLC kamna kamna kan di mana di sini.
Nang tum da sini tahan, ba sini ada tahan sih mau election apa lo nang cek lang bola tu. APHLC long tum nang cek lang nang tum cek long tu. Penangan lagi dah pakai election arui. MSC dah top dia masih komanda panggil lak po, komanda panggil lak yang kepun dan yang dah. APHLC pakai ini lebih pak. Tengok dia, masuk lagi dah tu semua lo. Tangka non tangka kan kaduria por siding. Tangka kaduria por sih ni tumpan komanda yang lak po, lak yang kepun namanya langsung lagi bola tu. Serat tengok dia. Nasi. Non panggilan jenangan sekali. Karbiang lo APHLC ketang-tangnya pas. Lapen autonomous state itu mah pusat tu kan, ini kau ikan sedikit saja lo. Jadi kat sini ada yang betul lah pusat raidang ini kan, ini kau ikan sila kakai sila kaki Cina lo ada lagi, kecil nang lo lagi. Councilor lo, hempek dan nunda nanti komari, MDC yang bukan ini dia orang itu ya. Lah coba kali orang tu macam bang masuk ke bangkai boleh bangkai ini ni ada MDC. Kang nek coy raidang ini apa? Hat cuma lah begitu, dah wajak dah lebih pindah ke kau itu. Pasal ni kita yang sana ni, council dah mana, council dah tak ada problem nanti. Lasi, ini tu mampu sara tu mampan, deh, ini tu mampu sara tu mampan cuma padam pen, hala tu akai si, ahur si akai si, ani kau ikan sara tu ke cewek yang lebih hebat. Sekarang ini ni, hala tu mani kau yang lah. Karbiang lo apa nak hidup ni ke mana pilih, pasal hempek ke mana ke, ini ni ke, dua bagori arat, nangli lah penili hello dona tu. Ini tu cuma tanah ini lah soal apa? Ini tu tinggi nangni. Dak siapa tu mampu ni, patah ini thom lu peklong dong. Jadi ke homalan, nang itu message jadi speech bilu perlu kan jadi ke homalan bini ke paling ambil. Seta ningsina kok ini lagi. Siapa tu orang orang hangjong si, lah awan kimia tu kedua dia nang lu perlu kan awan kimia tu han kirung, lokai hansan ni ke lam ni jadi. Aku ni lekh ngomong nilai berapa dua bagori hamar ke asal Kristian orang cerita kot, dah bangke Bible alam sini orang ngomong berada. Jadi, awak sila konan yang lilam kan ini dole, je hala kosong ni mo, Roman 13:12 long itu, Roman ini kerja thomangnya so isi kan ini long itu, je dek cari apa ke, asongja apa ke anam si kangwa, tapi lah anam kangwa yang muli apa ke, ada tu si Komanda tu si betul kasih kamu perlu dan kami nasi lagi kang saya cuma tu. Sekarang ni lagi punya bangga hello. Nangli pan nama ingway lo nangli tum BJP tim kau bingung pan nangli tum pan nama ingway lo kahai ni deh. Sekarang nangli tum kasih paru kai pan nangli tum angkau pen nangli tum dalam cingkuri. Laki kau nasi kita perlu dan teh ni dia nampak lang teh. Nangli tum hala Kristian tum Bible alam nangli tum kianbo. Ni dia nampak lang teh. Exodus 27 kebar angin pingkoi proxy long puluh, dan tu makai jual jepen ramai long nemen and public making clear. Those shall not take the name of God in vain. Nemen kian thap, anam siti pulai. Nemen kian thap nang tum kasih patari thap long eno produk nang tum si kang sai hui. Itu ni APHLC punya drama thaman itu ni kisah kali. Karbiang long arat, hempre ka joine 6 schedule pantang jangi, pa joine sini tum ke, tini hari karbiang long arat dalam tum ke 6 schedule awareness program dah bibong. Komanda orang pantang ni, komanda ni rasanya bukan lagi. Tak non kacari bom BJP atum, ali dah atum ada komat dong apa ini atum. Ahawar tim dalam lupuran telah hai lama zepati. Komanda aron ban aron dalam lupuran teh, hal hai akape kat orang bansor sadapu. Komanda Kristen orang dalam lupuran teh akape kat orang bansor sadapu. Religious dirty politics seperti, lah peneliti menciri nanti. Nasi ini tu lah hai dan lah itu mata pagi lagi. Aku lah soalan ke, halah. Bhagavad Gita, deh Hindu kumpulan Bhagavad Gita, angdeng pi 16, 17, angdeng pi kretrok, angdeng so kretrok sih lo dari top dua mati hadak Sanskrit dan basic top lo, dari top apa lo, Atma Sambhavita, stop das dhana, mana madhavita, ya jante nama, yachnaiste, damdhe na vidhi, purna vakam. English dan basic lo, self conceited and stubborn people, full of pride and arrogant in their wealth, perform ostentatious sacrifice in the name, only with no regard to the rules of the scripture. Hal anjing orang kasih pindah katun, anjing orang kita katun ke, laki hak si anak mamen kencol, anjing orang kita tahu katun. Rada mau katun kiro, ni tunggal enam sini, tu nak kan lagi bukan si pindah ke laki katun ke.
ini pancok musik wala kayak Bhagavad Gita ning dikret tok ane so kret tok sing musik to lasi non ke dopong tim ka bingong atu la religion men pen darky politics ka atu bang tonang ji nangai tum kopi sirat bhan ke klema nangai tum kopi development sirat bhan ke ban pima nangai tum hempre ka phalang ban ke loma lasi rara phan bang ke taklan anji kali le lam ke ton thapen di lahai bang ing tonang ji non hacker yang long de katalon non hacker yang long de katalon tara langsung longta opening ceremony ni masih haureng hada MLA dorsing no hayam ke direct itu masar ke ga thana de PHLC pasang blok ante lagi BJP meeting ma mare kar yang long farmana untuk klaim development akan klaim si dipakan bonga sob ka parliament side nasi ini tu make bara kheklong lo non ke to BJP atu tim kar yang long ke kong ke latung ke just corrupted leader corruption ka cingbai na thua leader jong se corruption ka li kosan te ini national party kone na hayalo BJP no nikan phone chokat lo people in the dai thor kan ha hong kong ha chuki ra chi pathor to war kini ajar salam hone deba MSC hana thingo ma satu jangpu barikha le chela ko me asotwa ningkai no ta tu jangpu development account ke plan la ke ka chu bai la tumbe la ke mekan thik tak sai lo nasi lahai alida ratung pen iltum cerinangji lapen la fuson alida ratung pakai itu election nang lelo program te nang itu dwar bagori ara ratung masana kasi karbian lo constituency ko ya chok nang chali tu nai meli pui bangke constituency ko ya chok karbian lo alida ratung ta aga ratung ta dwar bagori ara ratung sanchali tu nai dojoy mata dikiti paranda nasi non kilanji MLA election atau MSC election sekali lahai alida ratung ke itu mare bidai dan ko political career kan bidai dan ko paranda dan ko nang klaim bi theklo la tu unel la tu lam chopai side lo la tu nganing je ame thang han se nang side lo bosi la personally da phan ke ne tu lang le dan ko la lo nasi itu si APHLC karja lage kargeng lo asol pen ke da akapek itu bari makai phansi tung karja binang posi nang itu ndak dua baguri arat setane oleh pranjuan jilangan setane nang itu apu sa panci mata dapen APHLC lo nang cerita penci ko ipa lapen ke APHLC lo nang ke dudung tiji phansi nang tu macu negri lo lapen APHLC lo sike hailo program te purki moteng nang dang si dua baguri constituency aphan acing pur na ya constituency APHLC kan itu selampu lah hello tapi lahan lawan phan si jadi lantai dia ko pardon